Security Force na akaknaba pau ama fangbadagi ngasi ayuk pung 6:9 taba matamda Saiton amadi hayai konda security ki apunba team amana Thiba Humbagi Thabak Chatthabada wapal the Lottuna Thamlamba Khutlai kya Fagatkhre ngamle hari ngasi Chatthabada security ki apunba team adada PGC IPS 1 Q67 Q83 CDO BPR 19 Garwat Rifle Kalam Ama Major Emitna Luchingba Amadi G71 CRPF Assistant Commandant Werilo Lashasna Luchingduna Punna Pangto Kibani Hari Chatthabada Operation Adada Panglakiba Khutlai Yauna Polam Sing Adade 303 Ball Action Rifle Ani 12 Ball Action Rifle Taret 12 bore double barrel rifle registration number Modern Gun Work India 35603-011 ama Insas Rifle BN 1824586 ama AK Rifle ama Baukfen Walkie-talkie set ama Flare Gun maru mga Chaurakna gram Chanipan Gamarfudara Muklumba IED ama MT12 bore ani Live 12 bore cartridge ama Live 5.56 mm maru mga 303 maru mga BP jacket mga amadi headgear mga Fagatkhre hari